morning, everyone. Yeah, dasing la po ertat sa Bangalore. Adi mala shimshti kumba. Hal prasing ay la sa shlong ban lek chang chika per. Ba kadum tang la po ni sa Bangalore. Ban lek no si jaket tri kita kuma fitip ngimla ban shu. Lek kai ni ban shu. Lek sofa ni ban shu. Sa si jika ban tan jing tri kita. Te kembalong lem kuwe ngarung lawan piang. Ba minta ala po sini jika bang train kita te kene deka Bangalore International Airport kene deka Terminal 2 te ngan shu penikai fi deki babun ki jaka train stang man pekai kene ki jingitynnad ke itnad hani ha Terminal 2 jang Bangalore Airport kene deka terminal ke mai kaba kita shupri house nem beradap hak shooting jong usnem arja arfly kita kawei pat ke terminal ki hot ke terminal 1 ke beradon la aslam ha and kini kaba thamai kalong kaba itnad shikadai pe kini iki shot kini iki kini ki kenja pool japul kamte swimming pool de ke shlong kum ke pool pe itnad kini ki jingtung hapdeng kita ki ding kita ki sit kita ki brego beng kai se jrong wow kadei itnad siya ngilait shu ban pet kana jingitynnad chuka wow dai hun siya ban pet la shu ibernya tang haba shu pet kai ki jingitynnad jang ta ka Bangalore International Airport Terminal 2 wow station nongleit it bangplat kan sepet la ngala ban pet ifik ti chuka refi itu kisah kabilan hang balai katan way are live wow this is beautiful teh kumju wow wow kata ka jika lecim ke back ke bejngai ha la ayat aslam rempat pos jika badan ka back balik claim ka te ya ngene ayat ka shu en pedi shu fitar ter ya jingitynnad chuka okay kadan situ betul package reclaim tingin hablage tu ada dat mentu ngan sapli fi kat ka mangi ini baru tiga sin ben common point ni jaka ka permanent step hagani ka kadei tarik jong braiba ningkong arjara pisau nyane juat ya kata jaka ben simika location ni wow kajngai ba wow kajngai la kunu na jaka ba here ka aircraft hagyat kumba la kumba 4 minute tang mania kejap kejingai palat empat pos bekut perlok nang yat bandit setaya jaga bensimika luggage kejingai sisa lakum dulu kumba oi 5 minutes 4 minute habia kejap plus bingbernya arta di keban sendur te kala 50 por susu Andre ya kan kini kita bertemu itu kita kam itnad kam ifer kayak kam ikan jar kunju hanya saya beri kebun tanpa ngam tip ke ikan jar pada kam snack ini di building spek kaya yang siapa ni ife nak zengan ngandam dadon tan ke jingkran ro nomor ba kali sin bilang kong ngam pada tip ha Andre ngaskuawan peni kalong kumno ang niat no ini kajingat ka ban kampan suk para belayat la 10 minit te kene kajingat ka ba automatic fitang sibuk jat kala beniat ifi fila beniat ru kuntu kumbikiat lang ibrio la fishu yang huju jekaru kala ban poi fish station to la poi bekut okay la poi ni jeka hajan artat kebadan kita ka location a package reclaim ting hap wat to belt number 8 tip save done kang video ben shimi ke back bat ben yat kai katu ni kat bengadang sola malat kan artat juga por kum ka jingsim ka bu ben pen artat ifi ni jeka kiba fair la dan tang jifi mapat tip fila ben tip ben ini ksaro kum no ben claim ni ki package yang free hadin fi lahir na ka flight okay pe kene rukom ki back jo fi baro kin wan hani kin wan yat kawei hin kawei pat ba kin chu up line kum ni
Kang ba fin yo shim dia laki back la jong aja. Hari ka klimat ki back la dunan mar bun ki la shim dot teng hawan kamadian. Nga thai ka back jang ka te hang te tang ba. Ka ba ka le chutu teng na up na ne kang ba ni yo kem dag la wan ne jang. Stu fila bani ki bri ko bi up ki back jaki kalau ha to rukam. Ki back in one kawei din kawei kin say shim la la ka jong. Kini ki dustbin. Jaga bread kinyut kila thok la ka jong kato ka wet waste ka dry waste bag plastic waste kamat suki kinong lum bag kinong bread ki kila bani iru ba kile guptu da kile bahasa wow itna itu ka jingle kumur ki bag jefri kinam jot da kile ha to ka rukom okay ke bag jeng la jan wan tat tengen up kan ne kindiat marnya igala wanas tisliang te ngala jan yo artat hi Adin kita ang pen isu fi ke jaka ke ba itna jong ni ka terminal 2 okay kita ke back changa tu kita ke back changa sim nak shai kam ta okay ngala dep sim ke back changa fi la beli fi la ben pet kai kita jing itna wow kita ke decoration ke itna ta da ihon si saban pet ngaru kita ke sin melengkong tengah itna pa ben sipet kai ba din kini ngan sa pen iru ki Shushu kambun kita ke jing penitnat ini ke airport. Parlok pe filak bani ini ke jing penitnat kidan ki ding ki set kidan ki ini ki hati ki bahe. Wow. Ini hati ki bahe ba. Kidan arli ki hati ki bagishna. Itnat ke jing pen bahai ki ding ki set. Har kom ku bedai kidan ru ki sentiu ki skirt. Hani ke liang kadiang ini itu ki sentiu. Wow. Silang kidan ki ding ki set. Ada ihon saya ipengat sampai itu hati na din jo hati atli behek ta kada ihon saya taka jing penriam penbet yang ni ka airport nam taka jing hun jo kinang wan shong airplane ni jaka katar kempat dep ngadang i kidang bun jaka begidang hapsna nam tep shu adin begala dep sna pura te la kham itna shu pe gitu sa artli slightly hati beti oh southly hati gidan hanta idan arti ki khun barit alai pen into nakhmat kang ba fin yo into nakhmat ya alai pen into nakhmat dia okay ni la bani i ki hati kan li hati way tu way bah itu red itu red arti ba tu bah tu hajrong wow this looks beautiful wow it's not shisha kai pelok sakandiat namar ngahap dan no pini itu jing tar wow jing itu decoration ke daki LCD ngala balong dan ki tabli dan ki jing hair ke belai fujat ban pen itna ikene jaka ti kini ka bangawan menta ka dika lowest level kita ka hapoh tam jang kita ka building jang ni ka terminal 2 namar ngi wan na Guwahati si Bangalore dari banga yo hakawi ka singi ban let nang ni si Guwahati le singan jet no ika plane ke ba ngalaban kiyo na terminal 2 kama punyo issue gi cheka ba kamit na sari seneng jo building markadan arma lalai mela tangum nim ta singi ai thlai i kendiat ki jing itnat bar ngasa pani biang pat hakwe po ala dangdon sabar ngan company issue kendiat ro ladon ke ba itna sabar long ladon sabar jo ni ka terminal 2 Bangalore International Airport definitely kita gi jing penbit penbiang ni airport kising penitnat kita sejrong ki babu iki lights nanti kisna kis can just see it ibon ba udang dan din Christmas kata jeka wow dan Christmas udang dan te kibon kini beri ko ya up ya ki beri ko bawan na ki way pat giriru ju barwan shaw ki ya tho deka signboard kang beri ko ki up kin yo iki te yang ini pet no ikali na maring hab na siyeng maglamet atat la that i hab le bam bat le thia no asnar te tangkup ni ngin sai kendu pat ko kapor but la dang yo lat ka mo fi ngin sa shonot ga ping ka ba maybe direct na terminal 2 hak por bangalait na Bangalore Security sang bangal la ben pen i fi ya tu ka decoration ka badan ka malaka ba kabanding kong ba gabaar kabag kam itnat shishu te fin shupit ka shabar ya kajing itnat jang ni ka airport ha ka por mate ka long kumni
Kalau kau berinternet siya, berpet tangan shu piat kai ru internet. Tapi dan day kipisa shibun te bila ben ba mi ke restoran ki ba internet ki barem dor aga ju upo. To tiasuk borok ke por kala meet te sini kala poi kumba RBJ ai. Ngala poi kam sem na marka delay ka flight kindia.